en so ne de besem ne tetam tenda na umbe tsane te tume ka yuna bwago shelde nye ngom polo ka lebe zunga dala ka trata suto no bwa ngon kayan jam zunga kayan to suto no bwa ngun lenya ba hallelujah yewumia na wula babo hallelujah ngom polo ka lebe ngun kayan jam ka ngun lenya ba zunga dab sulungo yintege nenda bon yel ne debe tone to wum zala ngun kulbe ngono ba yite yebyo be ka twe kanda yel no yite ya dalilin zo kabiyan yel ne biwa ban man oba bari yunu men ne biago shele bi oba ma pune kabru yunu ne ban yele ba me ban yel bi man dinin nan oba kul bi la balam ngom mini chante kër ban shangana ma hal jo mama dapal ba ku to kele ban yarama de so bula kabiyan yel bi motina ba bango sole diri blan wum le dabsango ama ya hal bara min silsinin ta ko bi mbongo bewo nin kura biyan bewla dama ban yar shin wonya na ban yar shin adan nan da bi ma biya wo fun ma wo tubu yurma kaya ditina nyala so happy na bala yo hallelujah. Who is your father? Who is your father? We began by looking at on whose side are you? Last week we continued to look at who will you worship, and today we are considering who is your father. Amen. Abani Yesu de koleta lai nitinya binyar shanga ani karshe we zala bingo mu yikul nangda wo banno be kala ka yar hal shel no kat jesule dama tenandi wahala du'a ka te ne bima no bako ngwane ka ten le dan do ka woto malo ba hallelujah ama den cheka to buhar su mulenya. Who is your father? John sura de bani kan le petane yin ntezan penane ayo point yisama sheda dila ali sama kengo kar patallahi netezan le ntwas ka son taba katinyanya wula katile yan garge bwa. Who is your father? John chapter 8 verse 31 to 47. John chapter 8 31 to 47. John sura ni kala petane yene dezan pehna he ayo point yinya mo kariyal so sa tirim kane ban subamang mun ban ye daba desa ka yisada yel yahudiyanum banu yadama yidol en yelgo yinin nan en yandol manga ka ban yel mangle nin ye shel ka yel mangle ma yeya dabtum ka ba yelo tinyala ibrahim mazulia kanda ji en le so daba karan nan kar chanwula kati yel ne tini yi dabtum ne isa garga yelba a cikatum yel malakan yarya mun kam tum da Allah ci nyala Allah ci dable ka dable mi na jin un palambe mun suo yinga sahakam ama yombi mun kulne be bien sahakam petana yo denzo bima mun yi ya dabtum ne yishene yi ne yelmang
mi ni yinyala Ibrahim Zulia ama debe ama deme zayo yibwana yiku kuma dama en yelago be chere yisuhurne en toxerla nene nyeshele mbasane kayimi nangde yinene nyeshele yibasane kabe yolo ti yaba enya Ibrahima kayisa yelba yidin yala Ibrahima yansi yina tumne kama Ibrahima ne da tumne sham yelmangle shel ene wum na wonsane dina ka mal toxriya ka yiborni kumama ama Ibrahima daban nang la petana yine yitum la yibatuma yisa ka be yolo te pala da gorbe tamala bayino munye nye nawune kayisa yelba yiba yidin ye nawune yina yurma dama osane kan yina pa mamman yuzo ka nkana ama wonna won ntuma na kabo nnan kayiban bang en yalgu ben yini bede en yalgu ma zo en che kayi bang ibe bang de ben ma yiban yala sintane kayi yubu nyala yini tum yiba sintane ni yusham oda pun yala ni vokura dunia pilgun ha o ba ka yelmang ne dama yelmang da ko oni hale ba biara onan mar shirma o biago mbala dama o nyela shirlana kala nye shirba penhananu eni yarya yelmang shel ma zo kay benang yada ma kay benang ma yada ka oda buhaba yinin woni en lene to wuhem en dahalaci ne nyeshel ka en yi toxir yelmang le bo en kay benang ma yada ngun nye nawun nira en dire nawun yelgo ama yinam ne pa nawun nira ma zo in ce kay be dire o yelgo ma tabata do hanam ka tabga ayule to asiti te zungo ka manana yisham to do mai sama shayuzo amen yisa mashiyane di alzan shanga kwenmo de bo melda biam ya do mai sama shia ay chante pilga kan le yine anya ka bazan paso bang bagay zina tumupuna nkana osan kaya no wula ko o yel nya bang bago sham wula ko yel ko twasba o ya nungun na shin tuma lachi wala mangun dang people dennam kayi sama she twasna haltu paga kyam ka pilga kayel nivu songon wum den yelgo ka dwelle nguninye inyandwel mang na liab yisama she nyandwel mangle de paleta la na liab ne so ngongum o yelgu ama kan wum lu konko ka dole yelgu mane yelshi sunga de mo se tembema ni bene to ya tutu mana won ko ne yelshi karakata to o mi kar zakam o ko en karno babu yante yum taba babu yante nun ma de saganga o bananga leso ay wumle de fiela ay mile de fiela ama de yan cheka leb nyandwe mangle nyela na ay zangle untum tuma hallelujah. So Christ is saying it's not enough. Outward belief is not enough. True discipleship happens with abiding in the true word of God. How do you abide in the word? You abide in the word by accepting what the word is saying and doing what the word is saying. An wum de yego shelma wa amalatu
Ninchaka bisha tra boha. Ai we so ya de kweti. Ganya kari pia kan bora. Din pia ma kanan bo. Din pia ma ai zang le tumtuma. Din shiryan we ni yel kuma kya. Amana we ho so wa suma mun tatabo kan. Kanan bo zang bar polo. Dama de yerala shele, de yelme nanan shele. Kadala anan lala budin yer shele. Tiemia. Dra yelme na wumbeti san deso asu yirse. Bishelen kana abia pune. Tiemini na wumbia san. Anyan yadin kana na anan shele ma zuma. Aboya. Na wumbia san wo. Won sanian intersutu na tumtu shele. Wai ku sai. Am taking no biasan lazo. Kazan. Kachedin kan palma bai. To ma ye na kuje, ko bayel no kuje. Mun lenye na wondia. Hallelujah. Ba me pati chef sur le kai. Na kulbu wumme, akulbu nyame. Pasa agbayir bian ba na ku sai. Mun bi lenya. Mun lenya aba. Hallelujah. Mulenya aba. Aba ni Yesu ma yan we. Ayan tumsha. Zawo yo ati sebe pe bwana. Ayure. De Yesu wan na ku be shan kama ka yel na bangba na bo na bangba na bo na bo ta ka kwata. Bete sa bwana kan yelba. Nang ban pena de nyela tal der patal anti har sham yebiyar ko kan ban ti har sham biyar ko der patal ama ni yele ni nyele shamma bula kana anyan no shelma anyan we ni na wonni re nyabe shintan dire. Hallelujah. Yeso so dab so lati yino kamza na tatamla na kunne yele nevo shaba bangum yelgu kadwelle bana inye nevo shabanye inyandwele ma. If you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Leleka yisama shera yi dwele zelgu yi young woman yelgu shama yi sat le kadwelle deniya ye adaptam pune. Dini cheke bang yel mangle ka yel mangma ye ya daptum pune ka bien we tin na shinye dabat tin nguna ban kul dot ay daptum shel ka te biako dagbana lele nyama de shela dagbana lele nyama so de chanka minti kanum tanang na kan yelba dini che ka so pilga shel biela ka te palu she polo de lan ka chen chebo o leb de dable o do anan jirne ak mala sungo en salang ma biane en ma dale kar nan de paliam milgu zanta de paliam milgu zanta ma ka leb de dable ka yisama sheyel ngungum yel ko ka dwelle on bang yel mangle ni nyeshel ka yel mangle ma yo daptum. If you abide in my word, if you continue in my word, you will know the truth, and the truth will set you free. And they said, we have never been slaves before. Don't you know that whoever subscribes to something becomes a slave to that thing? Laka is mashira. Abumini ansa ti shel katum de dituma aleb la de double. Ay leb la de double. Biso katu boharo bohuma mulenya ba. Dama abani nyeso nya wo na anyela alel ashin nyela alel bia be ami yuboke bono pahrama. Aba tunenya to bono. So pa la bambono shema. Hallelujah.
Batalai. Kabiel, bien yel koya. Antum de shelma, an sati shelma, alebla de dablema. Ayam foué, na la sameti yel mangle, ka yel manglema ya dabtum. Ami amel shil. Na sati yisama shia yel, kari ya dabtum. Dalan merayat soya tua. Kaya dalan ma yelena. Oi. Awon somti. Kaya ngkulisan na mai shire. Nika kama ka ban shakul ban ngo nang bangne. Ai. Yang mampa ke ban sheshel ban nga. Inyan lije maje ben shelba nanga atihab inyan yeso donkul kanini ka shelba kana ka ben shakul be tapsa asuman ngune lenye aba lele sahab anyan tum shelma de balata lana abuhama ngun lenyamba kambama wula ko le yurma was ami wasu ne palgani en diale san shelma wasu ne palgani en yel yeto shelma wasu ne palga ni nang sam shelmu wasu yuko palga de balat lahana nan wula na zan agba brechi kace andi nan shel sura mai suma tafsir kallab rabbuha mun lenya ba amen ay kana kalle beta na yo point le peta na yo point belsinya tabla kat labkar ke de yesu peta na yo point mine yinyela Ibrahim azulia ama de me za yole yibon yikuma dama yele bo piere yesu tuma antu asalla ni ne nyeshele basan ay menang na yini ne nyeshele ye basan kaba yolo ti yab inya Ibrahima kayisa yelba yidi nyela Ibrahima yansi ina antum kama Ibrahima ne da tum da sha amen amen yidi nyela Ibrahima yansi nula ay mbawo lele kayisa mashira yidi nyela Ibrahima yansi yina nkulu mwara ni yankuma me ni yel mang le so yina nku tai ni yel mang le so yina nku yene ngo so na changote yel pasa to bi changote yel na won shia ka sen yel ni le na kapi leso to du mai sama sheda yel bam yiri nya Ibrahim mayans yina nang de Ibrahim man ra nang de shi Ibrahim if you were the descendants of Abraham, all your life and everything that you do would have resembled what Abraham did. So the question is, who is your father? Amen. Can I enter Sutonam Pilag no Yelba? Never so when Ibrahim young, the return Piago Pioni. Catching that one in Yelba, Yama, Untum Lamba to Mani Yeshel. Ye Yaman Babia Hokayanya. Yenami Baza Yenya, Yababia Hokabi. I never buy young one. I may hear a woman. Number one. You boy number of young account. Never buy young one. Young ones about it to check us in Tanlebaba. Hallelujah. Because he said, I know who your father is. I behave like my father. I do as my father. And you are also behaving like your father. He said, I know who your father is. Your father is Satan. Hallelujah.
ka Isa Mashiach pilgrim no tie ba ya woni nyeshe o yella da ku shen nye ni ma de bu welge de bu yir ko ka che yi ba bia wo kana ntire ba yi ba bia wo ya nya yi ba ma bia wo ne be sham din che kan yel ne o be nya ma so nya ma kan nya on de kan sham ma ne ba ma bia wo nya la wula no nya bo ni fo kura ni so hala bio ne bo sa dunia pilgo. Your father is the devil who has been a murderer since from the beginning. Ne ni fo kuru kwa nyo bio ne kala na wula ne kanya bo jirlana ne jirbo mo nyo kalmiya kan wo ne jirbo jirba de so ay bi ke kan ma jire wulan leba oi na won so mate yi sama sheyo so kapasa ye na won ko ne ye shamba ne yiba in ye shintan tum pilgun ha ora pen yebo ni fon kura kanteya Matthew sabu sura de banu Isa Mashiach yele yin wum kar yele nimir ka ku amaman yele me nimvo so ngumbu in yizhara ku mabia ne kanula ka Jesu no ne wula har ka wuntantulu ne wula amba wum to ba hangun shi ba amiya na me Jesu libe hallelujah de man pashe ka ya ne sintanya ne fokura ka ayu ne de nya de nguna de katin polo Isa Mashiach ya nungu Jesu nungu omabia halka wuntan tulu nungu omi zang marafa meso nungu zang suche so nungu so shibune no mi no zaha. The value is the same. Hallelujah. Yes, you can say, me, I'm not a murderer. I'm not a wizard. I'm not a witch. But Christ is saying, anyone who becomes angry until sunset, you and the one who is a murderer, you are the same. Bekala ka Israel ma eso agwazaye ne hal ka na wonte kubo tingbane be shelan kan min sala susuna ami shel wala min Isa Mashiach no process shintan so ma bi amba wo mi ngargar sham pa shel kaya pasa ka karanto sham do to de pasa di twempam Shabina bottam kaya ne shabon kunya domino pa bi yilnga ka haya yan ba yinga ka ba yare to agarga ta o yuna mu kamande susa ka yin luna la de kane jan ama ka yimo hallelujah. Sa via le mero amba wumda temia kan le petane yine dan te paga petana aye yele nivo shaban wumde yele ko kadwelle banya inyandwele manga zo bwangu jimba di be yengo nyimba bwangu jimba ami ya bona lem nyandwele manga le ti bona ti lem nyandwele manga de ngore kwetela na ti sati Isa Mashiach ne yeshem wo yel kuma ne yeshem ka zang din nyanche ka te pa nyandwele manga ma nsang labe kampaya de pasama din cheka Isa Mashiach ngumba no lebe nyandwa de kwala no pul o dapule ndwelma
en ko da pulle bultol ma de bun le nyela wala de bo wona di ayan chama te cheka ba ke da pulle ka san pa jango so ama mun yan kwasu ka je ami gbagbabo pangun ne jesu nga haka wuntantelo mpime ne bia na tetamla napulo dama mba nya nawuna de na nya adapulu ka shirkenma man dagbana le sayar yar ba de so man dagma dagbando mi gbatu ko en European na entum tale abiya na tum tale ana pa ko nyandwel manga de kabora nem pa nyandwel mangle ndagban do tel so dom pa nyandwel mangle so mi kum anna dash bien entum tale mbalgi ken yine enti chedunya ngo bakul na woni o bien na woni o kushi na wonsa she one way then on one way de kadabiam yaay kantia on peut y aller la meilleure de te prendre so liam ne fo biaw de na wumtuma arpa ne fo biaw ni fo bi te se ka bia pour ama apre la so entelie ne fo biaw dayer ko chingo ba wotina ma they to born by difficult people by year 20 years amino yilambi aba ba nyi ayela nyanto to kan mun yela blanto mun ko yela ne fo mangle sa won nga ma so banya tanamba mi ne so nga she to ma nyi ne tar ka yeturla nyi ne wura bu kan ka yer ka kyer yin yela de nguna tan nyele ama ngun ce ka kyer yin yerma tanamba yo diso ayen yen shel kamza nyi ka tan lera kampate nirba yi zab kar kwang malbo beza mal yel mangle nirba yi misa na shin mal yel mangle dan shi be ina min yele dina shin no ke za mal yel da ku to nan ke za mal yel yino yen yele mba inye nawune mba ni yen nawune so in ce shel kam wace shel kam shel lambian tin ton kiya inye yidan do inye yidan pa bon na tetamla na nyamba kam bia obiawo kam mel bia ko sheldon wona obi in shirnyam ya ka shinton la yin yeso ma ya ka shinton la yin tinton kiya ama yen kafuni ka gba yen kafuni yaban kana to bon wumte damle ban kana tinyete ban yete chwanse ban yete barkasi ama yino yen yele mani empia numbon na tetamla na ngumbi ngol nye mba kambe hospital biaw kaleleso in cheshel kamsa hallelujah paselma te nyeleme nini international men convention yetu alo asoku chanta mashirpa obuka ta sanna ngumba mina mili ama nyi wumi kamiri za ka yada bin yarma zasu ka tumo na wuntale hallelujah mpare me de pasam de topam de chema ama na wumbi ngo ngunen lota al kawle no nyela nirlam lana o nyela sheyim lana kanya ngunne be obesan katumde intirba dabsel kamsa keme de bahu mana kanyen beina na yi interpage beina na ayo point 42 to 47 42 isa yelba ibayi danye nawun yina yurma dama osan kan yina pa amma yubzu ka kana amma
mun na won ntamana ka boy ka bo nnan kai bennan kai babban in yalgo banne yini bidi in yalgo mazo in ce kai babban da banne ma yiba nyala shintane kai yubu nyala ne yitum yiba shintan ne yusham oda po nyala ne vokura dunia pilego na ha ko ba ka yelman ne dama yamana ko ne halba biya onun marjire ma o bihago mbala dama o nyala jirlana kala nye jirba inni yarya yelman shalma zo kay bunnan majada ma 46 ka bo ora bo ba yinengun ne to wo ndala chinin yeshele ka an yi tosir la yelman le bo annan kay badi nan mayada mun na won nira en dire na won yelgo ama yana ne pa na won nira ma zo inche kay badi na won yelgo. Hallelujah. Amen. Mun na won nira mun nan da wala. Anyone who is a child of God accepts the word of God. Ama mun pana won nira na won yelgo debu tomato. Halin chakati an wumi yelman shanga kaya mun so yel na titamla na ce muka wum na rusun aka nan wula na malzana na ta'i ai pana won nira dan yanga amma anya na won nira dibura dun to kabo an bon na bi na won telma so ayal na titamla son makam bi abia. Spiritual parentage is revealed by one's nature and deeds. Those who love truth show they are of God. Those who resist truth reveal another father. Sheep don't abandon yeso. The kagarma wora. The manivu shaban ban inye ban banye nawune. Wo yel wo diewu parento. Ama bampo be ai de lebla tomto ntaba garwe ne ba banyela su hadaba banaw. Through faith endures. Is shown by continuing in God's word. Freedom in Christ is freedom from sin, not freedom to sin. Freedom in Christ is freedom from sin, not freedom to sin. Spiritual identity is determined by obedience and truth, not heritage or titles. Finally, rejecting truth aligns us with the devil. Receiving truth aligns us with God. Ni yadadin ya yelman le da mala ansansa da biya gutu ga dalilin din ce karmal ansansa ma bai yi shal na pala la yadda wa kwalim bila na wun yel go pune ka sati na wun yel go ni yeshe ka dol na wun yel go ni yeshe dol sim yi sama shene dinin tete yiko ka ta yir Allah ki pune kan tete yiko na ta kwalim bi Allah ki da tete yol sim na ta so ka ci Allah ki shi pune tan yeshe da yalla tun no debo zancin yelman lo ba mbanye pastor ka mbanum chella church ka twa da ba yir funa yalla tin sati ka jega yelman lo shi ti za se yelman le don wa da zante in fi halla sentani yinga mi sati yelman le an lapsala I was so many cannot take you. At the Zahani, born in Natatamla 9 yamba.
mpia ne nawo ne yanyam ensasia ne lampa shintandam ay kar Musa lahbale kuniya ne Musa ne da binira Musa da binira ko ye o gbagba ay pa Firawuna bi pongo nyama inyala Israel nirbu ngone yefoye hallelujah dezo mangbasa minia tento ye ay mulan kashel ne shintan da titamla napolo come. Who is your father? The choice is yours today. Scripture says that when Moses was of age, he said he rejected being called and known as the daughter of Pharaoh and decided to suffer with the Jews. What do you choose to do today? To align with the devil or to align with God? The choice is yours. Who is your father? Mulenya aba abona twasiti tudumana awonsa mulenya aba wonka sati ngoni enye aba wonka sati no obiam ka ya mkore wonka sati no obia wo ka bonere bi abia temi ne ye ne pa asama ai de kutonya asama de bi enya asama zo de bi enya asama bia aman bayin gadam biere ne nyela na won lotal kawle no mbetesa bilgam twasiti tudumana awonsa kayo no songma ka kulne biela opolo dapsul kamza woche ka mun ka nya ko nya aba dibora den to kabo dibora den kem kabo mun enya aba mun ka banu olya aba ba sha kamza ha to asiti to dumana awonsa to asimto temene na ma yelya abana to chen church yung balanka to aman to chen church yung balanka to de bas jira ayule shintan yinga in lapsa natatamna na yinga dinyela amamang piwo mpia zuwa dapso ne kamba so kallan church kamba so kan church amanye katilga sambe yisama shene mamang saya ne nya ne jisama shene katilga sambe ne so mpia no ngunu inyanyamba to asiti to dumana wasa kayelo ne binshinga dan mallare kwemta dan na tonta no zuwa dapso ngo zuma nan bawo wonin ma da ma otima yelsam ka leb ni fo songu to nyangle ka leb ni fo songu to so ka chelela ben yarango zaha karche ka chilmana pa lam na ngunte dumana wonsan